تماشاوان نجام منها بحثا دوسیای که بکن کو 6 سالن ام هر دمه لور ما بحث کریه دما کو گوهرتنک تیده چه بویه دما کو مالباته گاوک آویتیه یان داخوازه کریه مجی هول دایه ام دنگی وان بکینن بویرا وندابونا خوندکاره که بناوه گولیستان دوکویه لدیر سمه د دوسیه و خوندکاره کرده کو خلق آمده پیشوچونه که گلکی گرینگ چه بو لحفت پارێزgehan ji nûşkê ve biryara girtina 13 kesan derket 12 ji wan gumanbaran hatin girtin gurê parêzgarê berê û zêrevanekî parêzgar jî di nava girtiyan de ne. Li gorî zanyariyan gurê waliyê wê demê yê Dêrsimê Tuncay Sonel Mustafa Türkay Sonel û hevalê Gulistanê yê bi navê Zeynal Abakarov jî hatine girtin. Çavkaniyên ji nava Wezareta Dadê eşkere kirine ku lêpirsîna van kesan bi gumanbariya kuştinê tê kirin. Ango gumanbarên kuştina Gulistanê ne. Gulistan Dokuyê xwendekara zanîngeha Munzurê bû dema wenda bû 21 salî bû. Roja 5 çileyê sala 2020 li Dêrsimê ji nûşkê ve wenda bû. Malbata wê Amedê dijî piştî wendabûna keça xwe roja 6 çileyê 2020 çûn Dêrsimê wendabûna keça xwe ragihandin. Tîmên teknîkî gelek caran kar li ser sinyalên telefona wê û gotinên hevalên wê kirin lê heta niha tu şopeke Gulistan Dokuyê deverekê nehatiye dîtin. Lêpirsîna li ser vê dosyeya ku 6 salin bê encam mabû piştî hatina wezîrê nû yê Dadê careke din çalak bû biryara girtina 13 kesan derket weke me got 12 ji wan hatin girtin. Ez ê yekser biçime Enqere û Stenbolê ji ber ku ev gumanbar hinek ji wan li Enqerê hinek ji wan li Stenbolê hatine girtin. Şewket Herkî ji Enqerê rawîn stêrk ji Stenbolê wê li gel me ber rawîn ez tê me cem te. Çawa çêbû ku careke din ji nûşkê ve piştî 6 salan ev dosya hate vekirin çalak bû û biryara girtina 13 kesan derket. Ew ê li Stenbolê hatine girtin kîne? بله بگومان بویرکه کو جرای گشتی را بیه مال هر کس پید زنه 6 سال ده سر چونه چه بو کو جاره گیدن لیپرسین با آوایی که بر حالی گیدن و حتی مشاندن یا یکی کسی که کو نه زانین ifade ده یعنی شاهده که ندیار ifade دایه لحلدن کسی که نیشه یک جه پارێزەرê malbatê ra şandiye ku kurê waliyê wê demê di nava vê meseleyê de ye piştî ku ew her du tişt li vê dosyayê zêde bûne helbet tişta balkêşe ku wezîr guheriye piştî bi taybetî di mijara narîn güren de me dît ku bi avayekî eşkereyî yani ez bêjim xefikek hatiye danîn medya di navê de ye hin leşker di navê de ne li gorî belgefîna ku li ser wî hatiye çêkirin heta ku dişe şûraya bilind ya dadweriyê bi avayekî sistematik hemû delîl hatine wenda kirin yan jî hatine veşartin ji ber wêkê jî ev doz di nava xelkê de weke tiştekî mirar ma lê li ser vê dozê ihtimaleke gelekî zêde ye encameke balkêş jê derbikeve. Operasyona ku ji hêla serdozgeriya Dêrsim ve hatiye dest pêkirin li 6 bajaran berdewam kir. Dêrsim, Elaziz, Antalya, İzmir, Enkere û Stenbol di nav de ne bi giştî heta vêkêliyê 13 kes hatine girtin ya balkêşe ku di nava van kesan de kurê waliyê wê demê heye her wiha parêzvanê kesek ku wî di parêze yê dîsa waliyê wê demê heye her wiha polîsek heye ku wê demê tê gotin di navbeyna kurê walî û ez bêjim kameraman yan jî ew kesên çavdêrên kamerayên çavdêriyê ku li nava zanîngehê hebûne têkiliya wan hebûye îddia ew e ku tişta herî mihim ango delîlên dijîtal hatine veşartin. Li hêla din tê gotin ku di wê demê de ku li ser bûyerê lêpirsînê berdewam dikiriye hin kesan xwe gihandina malbata Gulistan Dokuyê û sîmkarta Gulistanê ji wan stendine ku ew ê di nava dosyayê de bêta bicîkirin lê eşkere bûye ku ew sîmkart di nava dosyayê de nehatiye bicîkirin. Li hêla din ew kamerayên çavderiyê yên hem li nava Dêrsim hem jî li nava zanîngeha Dêrsim
پر باش نهاتنا راچافکرین 700 ساعت دیمن وان کامرای جارکی دن دبرچاوان را هاتنا در باز کردن او دلیل کو نو درکتنا حول الدوسیه هاتنا زده کردن سرویه که اپراسیون دست بکریه لی اپراسیون هینا بردوام دیگه هرچی قاسی 13 کس هاتنا گرتنجی تی گوتن کو دناوا روزن پیش تا اوه هن کسین پایه بلند دناوا وان کسان دا بون کو بنا دستگیر کردن احتمالا که گله کی مزنه کو والی و دمه ناوی وی چی از بیجم مصطفی ترکایی جی وارد دستگیر کردن اوا ادعای که گوتکوتای که به وی آوای اش برکو کوری وی تکلیه پتلیا وی دناوا وی مسئله ده هر واته گوتن کو والی اساس او از بیجم او سیستم دانیه و دلیل و شرطنا لهلا دن هاتنا آکن گورلک وک وزیر داده بگومان باندوره که زیده لسر وی مسئله کریه والی پارێزەر بخواجی ببورن وزیر بخوا لسر حساب خواه ایکسی پوستک پاروه کریه دبیجه پشتی کو گلستان دوکو وندا بو به 6 سالان لیپرسینه کاتو بو دست بکرن ده چرچویا وی لیپرسینه ده سردوزگاریا درسم گاوه که گرینگ آویتیه و هر وها گله کس هاتنا بنچاف کرن دبیجه او لیپرسینه کو ده ویجدانا رایا گشتی دا برینه که گله که زیده وکریه حتی که داره پیوست به او حتی وی داره هر دبیجه سردوزگاریا ما به حساسیت که گله که زیده تاوی کسین از بیجم آسایشی کاری خواه بردوام دکن هر وقت بیجه پشتی کو سرکومر ما رجب طیب اردوغان او سلسل وکه سلسل عدالتی جی به ناف کر اما جی دوی چرچوی ده حول بدن کو ری و ریبازن حقوقی و همو امکان حقوقی سفربر بکنج بو زلال کرنا و مسئله و ده بیجه او تو بویر ایدیل نواتر که فایل مچول نمیرین. بله